Impoi HSA Prophet Rojah ekoma prophecy bi ya sa prophecy no predict new ohene no wone na hemfo binum ya wone wo mo ewo na hemfie wo mo ewuo eho na enye prophet Rojah nkoa na emom no Angel Broadcasting Network eka ho ena abrantia ne dwumadie so ena prophet Rojah yi ekokasa ye Ali Baba Dankabari we presenter ewo Angel FM ho no so eka ho bi na ensema ohimpon ade akwakoto court onim ne se prophet na emra bonten baabi okogina ye eka asa prophecy no omra ho na omeyi prophecy ni mfiri ho na onfa chopa emuodu emfa emma na ne toso miensa nso no sikamu empata onfa ma no esanse bra prophecy ne ebaaye no oheno ko ahohehie mu de yam hyehye no damage 10 million Ghana cedis ebiaso 10 million no na je skanimu na be ebu mo 100 million ana 1 billion ebu mo I will say I mean Saka updates me if you prophet Rojah the lighter akache amede eba besomo na updates no emonsem ama prophet Rojah na sorry for en na busuafo nyina asemi no kasa die wo mo so egugem yie pa ade eyat wo mo so I will say eye back setera na asomas ne amdwedi ebra mekayo mesa wo se o pe bag ato o ko baby na pe bag kokura bi ekita o pe bag a ekasa na wo de kura kodwom dia ene na eye back setera na wo moton sa bag no mo kaswa kakraba omo ne KFC no ene di enhwene mu numbers no egu screen asefa na ene wo mo eni nkomo bag bia wo pebia wo mbenya bi ede amaw ebusu ase ye body era ensem nam de munchemu no abesomode a ene ye share afiase sofo baako ya wa trendy ye pa eye sofo pani Rojah the lighter na ye nyina ye nim se ne nkomhye no esitie ene series of prophecy ana wodi egu abonte wa mama 2026 ni ebesi nyina na emu baako ya wokɔhye nkom edwofa asanteman eho ene emu ahemfo ho na ho ene kokɔbɔ ekɔ na busua ya ewo asante ena wo kyerɛ sɛ eho ahemfo na ewo ho no ene emu apamfo nyina wo munya ahwenye na wo mu na omo ho so ntisa bibi esensen wiemu a eba enya ade a eye ahomkakra wo kyerɛ sɛ ewo bi esensen wo mukum na eno no de sa prophecy no ebetu dwa ewo angel ya ewo kumase no one Ali ena na edi sa adwuma no eno mu ena wo hempon ya wo de sa enkomhye efa no busua wo hempon no kyerɛ sɛ abra wo te sa enkomhye no no kwasɛm ne sɛ opobribrechie no ema ehu beto no so afi wo dwene kra na ensiso entisade no ya prophet Rojah ya enye ono kwampo woni na pamfo ene wo mo enkomhye ne form ho nyina no wo te enkomhye no wo mo yam hyehye wo mo yie pa enu nti ohini e de prophet Rojah akakopie mu e wo court a wahye court ne say won hye prophet Rojah na ba bia benefo se bia chichira aboa no ehwo a ene eja no bia court na ye ya wo de sa enkomhye no ekoto ye no san court na wa biem na wo koyi enkomhye no emfemfiri wo wi a na ensan ye wasan abɔ ne ka busu sika edaso no ne sese prophet Rojah en na busu akwa ekabo manhwa na sika no ehwo akoyom impoi ekyere se prophet Rojah ekoma prophecy bi ya sa prophecy no predict new ohene no wone na hemfo binum ya wone wo mo ewo na hemfie wo mo ewuo eho na enye prophet Rojah nkoa na emom no Angel Broadcasting Network eka ho ena abrantia ne dwumadie so ena prophet Rojah yi ekokasa ye Ali Baba Dankabari we presenter ewo Angel FM ho no so eka ho bi na ensema ohimpon ade akwakoto court onim ne se prophet na emra bonten baabi okogina ye eka asa prophecy no omra ho na omeyi prophecy ni mfiri ho na onfa chopa emuodu emfa emma na ne toso miensa nso no sikamu empata onfa ma no esanse bra prophecy ne ebaaye no oheno ko ahohehie mu de yam hyehye no enti no hospital sa na ema miensan a wakodwane ede atoa court na wo kyese eno entin koda wasanse court se court mfa injunction kese pa emfa to prophet Rojah eso
enyo no nkwa Alibaba Dankabari eso ena Angel Broadcasting Network for eso ene obi a woka ho bia eso se womohwe no mo anyina ba bia wom platform bia so anka amo no ono ohene no ene na hemfo edin ewo so amfa anka asem na yensemi ne council anasa ne lawyer ni ya wa champon boafo ya wo ginyame chambers ya wo enhia so kumase ono ne di animu ede nsemi nyina ekokoto court no enim na wo kyese Prophet Rojah yi o professor yi ese bema sasi aye boafo ya wo to so mienu one ne hemfo nka ya wo mo mampontin ahemfie oyende eba beto wo mo na wom kire say Prophet Rojah efa so ebo oyuko adehibusua ya ewo manhia hemfie ya ho ena krobia sante kotoko hene etie ese wom nya hweyie wom mani na ho no mo fa honhumu na montuo bi a wom eto se ne wom eye na ebetimi akwakofa nsunsuanso bone ede aba mamponten ahemfie na wom anhwe yi a mamponten ahemfie ho no mo no kyesa ahemfie ahemfo ho nyina wom ase ebehye na ebehye ase ede afiri na chiame eso ya bichie kese pa ebebo womo ahwe yi a bichie kese ebebo na ahwe yi a wo he no na edikan na nenkase mu na Prophet Rojah yi ebisa eto afa wiem se na nei minimo nenso mebese mebisa ese oda utimi da anadwo ana esan se hu niema ewo wani so niema bi atwa ho ahia ya ye da na di ekyerew ewo dayemu ene adintin ema untimi enna na wo kyese na wotwe baako entem efiada enkonkodru minim se fiada etwa mu ya na se efiada edi animu a ebei efiada enu ana se hwiebe enu fiada na asam na woka no esi eye na wotwe ntem nya na wotwe mienu o se me ma na wotwe ntem edi aliye me nkasa na wotwe mienu eye na wotwe ntem mamau date ne pepepepe ene brepoten a saa to yenchemi ebesie eye na wotwe weya emu wo beti nsem afri mamponten eye ochiame ene chese odupo kese ebetutu edi asemi no hin chese wote ye de wana ne yam hye no because it is said here wa threaten no death enti no odwane akoto se bibi ye one na hemfo wona se wa hemfie hono mo a omumisa Prophet Rojah yi enti ode nsem na akoto enti damage 10 million Ghana cedis ebiaso 10 million on just can mu na be ebi wo mo 100 million ana 1 billion ebi wo ebi wo pa yes sabre ya o ka bom ni ehuska no na dodo yi so the mas abusia samno ena yakwakotia banawi Ghana fo se achechede wo pedi moja dodo a ye di ensuo efremu ma no ka me se Prophet Rojah wo hye nkom ba ko eto ma na ntene na enkom hye na no ati free ya na wo yi ni science we no bia wakwa kodulo wono ane pedi moja dodo ena wo hini edi ensuo ekwa kofremu ama no ewo court de ma samno afi na ebo ba yakwa kopiemu ewo court ye ni de echi ne bepiema ba bia na ye mma so embu ho ye besa ba na ye de aba besomo eye too much GH and when you go all the social media platforms so call too much GH or subscribe and like it no share na for so any be at the dark gold macro.